Mirza nazvao estradu septičkom jamom. Stanija ponovo ulazi u reality za najveći honorar ikada. Tamara Đurić vraćena sa aerodroma, luksuzno putovanje propalo. A Darko Lazić i Mikica Bojanić otkrivaju nepoznate detalje o Saši Popoviću. Pevač Mirza žestoko je opleo po sceni, kaže da je estrada danas jedna velika septička jama. Prozvao je Desingericu i poručio da današnje pesme promovišu poroke i loš moral. Brutalno, direktno. Stanija Dobrojević opet diže prašinu, navodno ulazi u Elitu 9 i to za honorar kakav još nismo videli na našoj sceni. Ona pokušava da sve zataška, ali prokurao je detalj koji je otkrio celu priču. A prava drama na aerodromu. Tamara Đurić sa majkom i ćerkom planirala luksuzno letovanje od 15.000 evra. Ali kraj priče, ćerkin pasoš bio pred istekom pa su ih vratili nazad. Odmor mora da čeka. Mikica Bojanić u emotivnoj ispovesti kaže da je Saša Popović bio kao brat i obećao je da će uvek biti uz Suzanu Jovanović. Cela estrada se rasplakala uz njegove reči. Darko Lazić je otkrio da se sa Popovićem ponekad i sukobljavao, ali priznaje, Saša mu je promenio život i duguje mu sve. Zvezde Granda bez Popovića ne bi bile to što jesu. To su bile najnovije estradne bombe. Pišite dole da li je Mirza u pravu, da li će Stanija stvarno ući u Elitu 9.